kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat katangan nyo, nana. Sa anak agumatang, sir. Adala kayat ko asaludsudan. Anya day ta, nana? Nakitak nga men ti karatula ahay ring kayaw. Saludsudak ko mano awang kadipay na biro kanyaw. Awan pa'y nga rod, nana. Amangan kit din o dam amuyaw. Tay kumada experience na, nana. Di anak ko, sir. Napadas na dayjay tinagtrabaho iti may nga snack house. Ibagayo man nga rod to may agaplay, nana. Talaga kasapulan mi ti trabahador. Tamang rugi ako ni ti trabaho. Diyak masango tagtrabaho iti snack house mi. Manuti ka sa pulan yu aya, sir. May salaang, nana. Manmanumad ngamin ti customer mi. Mala, ibagak iti anak ko, taumay to agaplay. Sa dino ti balayo, nana? Iti asidag tigas station, sir. Ay, masapol nga ron nga ag-tricycle ti anak yaw. No dito iti pagtrabahuan na. Ano sanan tinapatag kit ada pagtrabahuan na, sir. Ada nakitak ahay ring ijay sintraw, Rose anak ko. Ay nawaw, anyaman at trabaho day tananang. Snack house day jay nakaw. Amangan no toxic tumanan dagiti katrabahuan dita. Saan mo apagparikutan day ta? Ngamen, may salaang kanaw ti kasapulan da sir at trabahador. Taban manumat ti customer da. Aya, Way na nakaw, mapangkaki din nag-apply. Sayang mo day jay. ti snack house iti asidag ti grocery store ka din, nanang. Wan, ijay nga raud. Agawaam, ta mga numaunaan ka. Mayat no ijay ti pagtrabahuam ta asidaglaang. Saan kang aggastos iti abang nukwa? Amangan no narigat ti trabaho iti nanang. Kabailam anak ko. Napadas mo may tinagtrabaho iti fast food chain idikag. Si kagayam ti anak di babaya na kasaritak iti kalman. Siyak nga rod, sir. Rose tinagan ko. Oh, at ti biodata, sir. Kabailam ka dito trabaho dito eh? Wun, sir. Kas makita kat nalakat ti trabaho dito eh. Kas makita kiti biodatam kat saan ka nagturpos iti kolehiyo. Saan taawan mat kwartami, sir? Okay lang mat kit di kanyak. Oresan ka college graduate. Tinapatay kat kabailam nga ramidin ti trabaho dito eh. Ayun, sir. Kabailak ka. Kaano amang rugi sir? Mabalin mo't inton bigat no kabailam lakid di Mangrugi nga rodin inton bigat, sir. Okay, alas 9 ti agsapa kat adda ka kumadito yan. Nukas tagaraw, adda nakasaritam amayat nga agtrabaho iti snack house mo, Carlitaw? Adda, tatang. Rose, tinagan na. Kalugaran tayo mutlaang. Ngam sa balila asityo. Naanaws kan mapagpiaran nga tamot laang dayta? Adda mo't experience na, tatang. Unang mapagtalkan nga ta. Panagkunak katuan, tatang. Nasaya at may nukas ta. Narigat ti maadan iti empleyado asakit ti ulaw. Pudnula una, tatang. Kaano amang rugi ni Rosngay? Inton bigat mutlaang, tatang. Manungal daw laang kat mangrugi ka matan iti trabaho manakaw. Iso da kayong tupay lang ti pangital ka kiti snack house. Da kayo ti mangisuro kadag iti rumbang aramiden ni Rose, tatang. Ayun mabalin lang tamay tanakaw. Ay nawaw, apay ada kayo ti may tataador. Una, tabisi ni sir mo. Anya? Sakpay laang ti makadwam ditoy. No adda di mo amaw, agsaludsud ka laang kanya. Amok matkit di, tata. Naisuro ni Sir Carlito dagiti rumbang aramida. Hindi na siya at nukasta. Tawan nga ron pagparikotak.
Bantayan ka laangan. Ay nawaw, saan ang masapula bantayan dak, tata? Iso nga rod tibilin ka anak ka. No siyak tida kayo, agawit kayo laangan, tagina na kayo. Itian niya aga po nga agbambanog kayo, kat saan kumat akasapulan titulong yu ditoy. Kas nakon, ang Muktar Aramidek. Anya? Nangagyumat siguro timbagak tata. Wano, kayat yung nga ulitak manan. Simangpit ka magaya man, Rose, anak ko. Ay nawaw, itay pa'y ananang, di nakita niya. Busy ak ngamin iti kusina, itay. Ay kat saan ko nabasol day taa? Ay nawaw, saan kamit apapabasulan kay? Kumusta ti trabaho ngay? Makapaasar ti daddo mga customer nanang. Apay may, Kasano, nakadado a request da. anya? Jay daduma, di damot makauruuray. No awan laang jay lakay pinagsasawak dagi jay. Ay madi di mo pagsasawan dagiti customer mo, anak ko. Kan asino alakay ti dakdakamatam? Day jay alakay ador ananang. Ay nawaw, lakay ador kunam, kat amatibus mo dayjay. Irespeto blat tamat di tao Kan aganos ka, saan ama iparbeng ti kasta pa nagsasaong kunak tumag. Kumusta ti panaglakom, Ros? Ay nawaw, nakaumay kayo mat, Sir Carlito. Nasapa kayo ita Italaang manen, ta saan ka busy. Ni tatangay, Nagawi din, sir. Adda ka no napatag nga aramidin na. kastagayan. Ti sales mo ngay, kumusta matan? Kitain nyo latan tilistaan, sir. Adda ka dimot lang gimatang? Adamot kit di, nga manmano lang. Tinapatag katada maurnong. Ayun gayam, dandani maibusan ti fries kan hotdog, sir. Adda ka di pa'y mailuto intun bigat? Adda pa'y matkit di, ngam good for 2 days lang ang day chay, sir. Sige, agpa'y deliver ak nga ro din tun bigat. Kapilitan tano awan may deliver, awan mat ilakok, sir. Nagadumanan ti order, anyan ti kastoy. Jak amo no anyat unaak. No apay mo ngamin nga aggigidan dagiti a customer. Kumusta ti order ko? Naluto ka din? Ay nawaw, saan pa'y madam? Kas makita yumat, ado ti nakapila. Kun agmay may saak laang amang isagsagana kadagiti order yaw. Kat di ka agungot mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Kasano kuma, kat kaslaawan common sense yu, di kay makauruuray. Ay. Maditi kasta pa nagsasaom iti customer mo Ay na madam, saan kayo ang makangag no amuyo tar aramidin nyo? Tasyak pa'y gayam ti dakas ita? Saan ka di at 30 minutos lang ti inbagam apanaguray ko? Kumaa, ngam nagadungarod ti order. No kasta nga rod, ibagam iti nasayaat. Saan akasta makiap-apakakit din? Makapadismayamot ti gumatang no kasta ti aglaklako. No nadismaya kayo, di saan kayo agumatang? I-cancel yo ti order yo. Anya kumaita kanya ngay. Saan lang mat ada kayo ti customer ditoy? Asino mat jay paralako ni Kasinsin Carlito iti snack house na, Uncle Ador? Rose, tinagan na kaanakan. Kalugaran tayo mitlaang. Ngam sa bali asityo. Apay ka din. Madi ti tabas ti dila na, Uncle. Ay nawaw, adda ka din napasama ka jak amaw. Jak magustuhan ti panagsasauna kanyak itay gimatangak iti snack house ni Kasinsin. Pinagsasawan na ka? Wan, Uncle. Saan lang asyak tinungtan na itay? Agraman dagiti padak a customer. Anya? Dayta ti pudno, Uncle. Nakamisuot lang arudan kabayatan ti panaglako na. Apaan na pa'y dagiti customer na. Nini. Apay ngay akasta. Saan na may paribang ti kasta agalad ti may isang empleyado Ay, bastos nga rod, Uncle. No siyak tibus na dayjay, inikat kon iti trabaho na. Ha, pagan anok nga iti bastos nga empleyado? Amom ka dito impulong ni Kasinsin mo susan kanya, Carlito anak ka. Anya timpulong na kada kay tatang? Tinagalas nga ugali ti empleyado. Ay nawa, ni Ros ka di tatang? Sino kumapay ngay? Isulang may empleyado. Bastos ka no dayjay kay. Apain na dagiti customer yaw. Ne, jak amuti may papaniti day tabanag tatang. Kasaritam to ni Rose anak ka. Sapay na perdi ti CCTV jay. Kunak naman nun na ipatarimahan mang.
Saan pa'y tatang? Busy mo't ni pare Eddie. Hanggang nupay kasta. Kasaritam latan ni Rose, anak ka. Ibagam nga agsingsing pati jay. Saan ngagbalin abastaws kadag iti gumatgatang. Taamangan no mairaman ti negosyo mitikas jay ugalin na. Pudno ka di tinadamag ko, Ros. Anya anadamag yo, Sir Carlito. Bastos ka kanumad kadag iti customer tayo. Ay nawaw, asino tinangidanon kada kayo, sir? Saan na napatag no asino? Ti kahit ko amamuan kat nupudno ka di. Ni, saan sir? Iti anya aga po ko mga aramidak ti kastangay. Siguradum lang. Tadyak ka ti bastos nga empleyado. Ni Sir Mat, nasingpulta kanya. Okay. Itad ko gaya man ti sweldo mita bulan. Ay na, agyaman ako na, sir. Awan rumba nga pagyamanam, ta nagtrabaho ka. Isungad da sweldo. Ti kanyak lang, kat agbalin ka friendly kadag iti customer tayo. Iti kasta, kat awan rumswa pariko. Un, sir, ariglado. Agsingsing puta, tapno awan maibagayo kanya. Ay nawaw, inayadamot nga irikap tiri daw Napudot ti ulok itananang. Itian niya aga pumanan. Una, tanagturod da kita customer. Agasam nga itaim dakit din iti boss ko. Nasermuna nakit din iti kasdi nga aramidin da. Abangan ba't no aday naramid mo asaan ang maiparbang anak ko. Ay, basol damot lang no apay anak kang dakanyak nanang. Kas empleyado iti kastaan negosyo at iduk kumati kordon mo. Kasano, kat agpapadada saan ama kaururay? Orayan niya pa'y tirasun mo. Saan lata maiparbang apagsasawam dagiti customer mo. Sikati agad jas anak ko. Aganos ka tatrabaho mo dayta. Nay, nakamisuot ka ba't ang nagawad, anak ka? Wan tabim ba ti sales ko, tatang? Anya, Kitaan nyo ti listahan, tatang. Dakkal ti bimabaan na. Idi kat ura man mano ti customer. At dalat tamat maurno nga sales. Itakat awanan. ay nawaw. Bimababig ngagpaisaw. Nakaskas daw nga ro, tatang. Amangan mo't nakup-kupitan na ka ni Rose. Nag-inventory ak itay. Kat awan mo't mapukpukaw, tatang. Nyay, apay gano'n na kastangay. Dakil mo't tibim mabaan na. Wan nga ro, tatang. Masikura nakit din. Nakitam ti insend ko ken ka kasinsin Carlito. Anya nga send mo kasinsin. Ti post da may papan iti snack house mo. Ay nawaw. Asino tinang ipositis na house ko kasinsin. Kitaam ti insend ko ken ka kasinsin. Makapadanag gamit. Bastos ka no ti trabahador mo ijay. Anya? Basaam ngamin ti posti may sa asukin. At dapay video na Saan lang ngamin makita ti rupa ni Rose ta in blurred damag. Amangan no dahi tanti makagapo abim mabati sales ko. Kasanumat ngamin kasinsin. Nangala ka iti trabahador mo nga awan aanusan na. Kay, nakapagsarita kayon iti customer anang ipos iti snack house mo, anak ko. Wan, tatang. Anyat imbaga na ngay. Confirm, tatang. Bastos ka no ni Ros. Madititabas ti dila na. Tinaibaga pa iti customer kanyak. Ket isardeng na kanon ti gumatang iti snack house ko. Tanakaungot ka no ti trabahador ijay. Ay nawaw, nukas nga raw. Pudno tindanon ni kasinsin mo asusan iday. Isumot lagayam abim mabati sales ko, tatang. Nagtalik kalaunay mo't kami ni Tiday Aros. Jaklaim pagarup am aramid na ti kastoy, tatang. Awanay, nairaman pa ikit iti negosyom iti dakas nga ugali day di ababae. Wan nga ron, tatang. Sana makan anos. Nalaka ka no ang makaungat. No sakti si ka, sukatam kit din anak ko. Di mo urayan ang malugi ti negosyo gapukin kwa na. Papanam ngay kasinsin Carlito. Iti snack house ko kasinsin. Nakasarita mo tinangipos iti snack house mo. Wan kasinsin. Amok itan no apay abim mabati sales ko. Idi pa'y mat ngamin abi nagaak ni Uncle Ador. Kunak ano na ira na lang day kasinsin. Talaga mo't gaya mga ugalinan.
Talagang ikatekon da di aros. Ay wala kasinsin. Agkita kalangan iti sa balay. Pilyam tay nasingpet tapno saan anak kabutbutang ti gumatang. Kasta ngagpaiso taramida kasinsin. Tsak kaya ti malugyan niya. Kasi inumat nga iti mayat amalugay kasinsin. Ited kun ti sweldo mitalawas. Ay nawaw, apay nga itadyo kat saan mat akatapusan ita, sir. Gaputa itamot ten ti maudi pa nagtrabahom ditoy. Ni, apay nga'y akasta, sir. Naipos ti snack house ko gapukin ka. Naipos? Wen, kat no saan ka pa yung ikatan? Timot negosyok ti malugi. Sir, kasapulak ti trabaho. Saan kumamat akasta, ah? Nakapangadeng ako. Kasyandak ka di, ah, sir. Di mo't impakpakaunakin ka ajak kaya ti empleyado abastos. Dakkel ngamin ti pikto na dayta iti negosyok. No kayat mo, ipakitakin ka ti pos ngay bagbagak. Tapno ammom ti mapaspasama. Anya jay nadamag ko nga naipos kanumat ti snack house a pagtrap-trabahwam. Nakadamagan niyo mo't, nanang. Dagiti kalugaran tayo asuki yu ijay Anya, Bastos ka kanuma nga men. bastos no bastos, nanang. Pangaasiyo, tadiyo na yunan ti parikot ko. Si kalangarudan ti adabasol na. Naikatakon iti trabaho, nanang. Oh, anya, naragsak kayon. Anya? Day tatipod no. Awanan subyak at trabaho ijay. Hay, kanayon laangan ang maikat ka iti trabaho anak ko. Awan basol ko, nanang. Kasano nga awan basol mo? Kat bastos ka kano nga men nga agsasao. Ay nawaw, di naksermunan tanalpas nga rudon. Naikatakon, nanang. No apay mo nga men abastos ka kadagiti customer mo Libre laang mati agbalin nasayaat. Ay nananang, di nakmaawatan. Nalakakada kayo ti agsao iti kasna. Ngamin, saan ada kayo ti mais-stress iti inaldaw? Talaga laang nga awan ti aanusam anak ko. Talaga gayam asika ti ayan ti parikot. Saan ang maibagay kang kati kasta trabaho? Tamalugi mo't ti negosyo ti bus mo. Ay, nawaw! No ti empleyado kat di na amo ti mang kontrol iti unget na, sakat bastos pa iti panagsasauna, dakkel a parikot iti negosyo dayta. Isuatap no awan to ti pagbabawyan tayo, agbalin tayo kumaan na sayaat at trabahador. Iti kasta, saan ang maapektaran ti kumpanya a pagtrabahuan tayo? Ang runaan iti amin, saan tayo ang maikat wenno mapukawan iti trabaho? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ada na panunot ko ang negosyo, Nana Emilia. Anya kay a negosyo day taro sa lay nakong. Planok nga iparenovate ti istol asigod ang naglakwandaan ti Silya idi. Ay nawaw, apay ngay asyak ti pangibagbagaam. Saan kumat ako kwa day jay? Saan nyo ako kwangam napadas yu tinagnegosyo? Amangan kunak no adda nasaya at ama ibalakad yu kanyak, Nana. Ha? Mayat nga tano iparenovate ko kan ipaabang ko ti daddo mga istol. I-reserve ko lang ti maysa nga istol tapag displayan mi matlaang itila ko mi. Nay, mayat nga agpaiso ti negosyo akasta
Ngam saan tay asigurado no agbaligay. Nang runa kat saan mat asyudad ti ayan tayaw. Day tamot laong nga ruti may sa pagdandanagak nana. Angam adakin ka dayta nakong. Saan tay amaamuan no saan tayo apadasan? Ay kat makisarita kalatan iti kasinsin mo adi na unay ingin at isingiran na kadakayaw. Kasaritak to nga rod ni kasinsin Madeline. Ngam tulungan nakto anana. Isuro yu dagiti rumbang nga aramidek. Tawan mo't background ko no maipapan iti negosyo. Ay katuan lataan nakaw. Kaya't kung nga abangan ti istol ang naglakwan nyo idi kasinsin Madeline. Sikan ti pangibagaak tawan mo't ni Auntie Celia. Saan mo't anatarimaan day jay? No bilang man taabangan nyo, masapol nga ag-renovate kayo. Wen kasinsin, okay laang kada kami kinilakay ko. Anya ang negosyo ti plano yo aya. Paglakwan mi kuma, gidad duma, ipaabang mino adamayat nga agabang. Medyo nalawang mat dayjay kasinsin. Sige, mabalin latamot. Mano ti abang ngay kasinsin. Kan mabalin, 5 years contract kasinsin. Mabalin ngam tinawin ang umato ti abang No ipaabang mo, agbalin day nga upat a pwesto. Wen kasinsin, upat at talaga ti plano. Mabalin siguro ti 5,000 per month. 60,000 ti makatawan. Ngam, si kamot ti makaamo amang patarimaan At damot kit di kuryente na day jay. At dapay CR na. Danumlaangan ti parikot yung. Agaramid tayo nga ron iti kasuratan kasinsin. Ay nawaw, saanan? Awan ka di ti panagtalik mo kanya. Kat agkasinsin tamat. Ipaabang ko ti sigod ang naglakwan day dinanang ide, tatang. Ano? Saan ba't anatarimaan day jay? Masapol ang mapinturan manan. Isu nga rod a 5,000 per month laang ti singirok, tatang. Awan pa'y danum na jay. Isu anala ka laang ti abang taaggastos dapay, tatang. Asino tagabang aya? Dakasinsin Rosalie. Aya, Wun, tinaibaga na kanya kat pagdispyanda ti may isang istol. Jeda duma, ipaabang da kano. ay wana. Mabalin latamat ti kastano madiskarte na. Wun tatang, jak mo't laangan maasikaso day jay, tada mo't trabaho. Isupay latamot at ti maurnong nga abang. Numabalin ti upat nga istol ijay kat maipaabang ta, uray 2,000 laang lakay. Tinapatag kat adabasit ang maurnong, kan ada pagdisplayan ta itilako ta. Magustuak ti kasta planong bakit. Iso na lang taman manumat ti tao diti lugar tayo. San akaslay jay syudad. Iso analakala ang ti abang lakay. Di masapol nga da permit ta. Wen ilakad ta nung mapatarimaan ta ti pwesto lakay. Okay, bakit? Ibagam laang no da maitulong ko. Tanusak nga ramidan. Ibaon ka man nga rod agumatang iti pintor, tarugyan ta ti mangi-renovate lakay. Sayang ti aldaw. Anya kulor ti kayat mo. Si kaman no anya ti maibagay ijay. Alaam ti resibo Wain, bakit? Ay wen gayam. Gumatang kamatlaangan iti lansa. Taamangan no kasapulan tayon to. Ken kitaam no adda pay daduma a kasapulan tayo. Gatangam lat talakay. Mapanak iti ayanda kasinsin Madeline italakay. Bayadam ka din ti abang ta? Wen, bayada kontap no malpasan. Abang iti innem abulan pay laang ti ited ko. Dumawat ka iti resibo Wen lakay. Tapno at da ebidensya nakabayad ta. Narigat mo't no ilibakdan to. Wen, no awan resibo, uray kumpurmi a papilatan. Mabalin na tamat. Tinapatag kat at da ebidensya nakabayad ta. Bakit? Agrubuatak nga rudan. Ituloy mo mati trabahom ijay tapno malpasan. Wan, bakit? Ay wan gayam, simangpot ka diti plywood nga impa-deliver mo? Simbang pwede na. Okay. Sumaruno akto ijay kalpasan ti panagsarita mi kini kasinsin Madeline. Siya kun ti makaamo agumatang iti meriendaan ta. Bayad mi dayto iti innem abulan kasinsin. Agyaman ako na ikasinsin. Kasapulak nga agpaiso ti kwarta ita. Oh, anya ngay, nailakad yo ka di dagiti permits yo kasinsin? Saan pa kasinsin? Upat nga istol gayam ti mabalin ijay. Saan unay analawa? Nga mabalin mo't kit di a paglakwan. Unmat ngamin.
Da kayo latan ti makaamo amang diskarte no kasano nga i-display yu dagiti lako yu. Inabangan yu nga ruden. Wen kasinsin. Idublik lang nga ibaga kang kaatap no ammom. Awan pagdanagam no may papaniti da itaabanag kasinsin. Mapanak to agbisita ijay no makawayaak. Ay wen kasinsin. Agtugaw ka pa'y tamangiruharak iti baso. Agkape taman. Ne, saanan kasinsin? Ay nawaw, sigurado ka kade kasinsin. Wen, merienda kamin tumatla ang kinilakay ko ija inton madamdama. Busy kayon samat, Nana Emilia. Saan matkit day Madeline nakong? Adda ka di masapul mo? Addaman kayat ko amaamuan, Nana. Anya day ta nakong? Angam diyo dakdakamatin iti kasinsin ko ang nagsaludsudak kada kayo Ay nawaw. Anya nga min day jay aya. Tinaibaga na kanya kat ipaabang dati inabangan da pwesto miidi. Kat, Manunga tati singirunda nga abang kadagiti agabang to, Nana. Ang mga noad na nadakdakamat na kada kayo. awan pa'y mat nadakamat ti kasinsin mo kanyak. Saludsudon yun tuman, Nana, taibagayo kanyak no mano. Ay nawaw. Mabalin mat akasaritam ni Rosalay takasinsin mo mat dayjay. Ay saan, Anana? Saan amabalin ta ang mga nuikan na itidakas akay papanan ti panagsaludsud ko? Narigatan, Nana. Ito'y payadi ka matagtagaray, Madeline. Naunag ti pampanunutak ita, tatang. Ay nawaw, ano't pampanunuta maya? Kasladyak gayam kayat nga ipaabang dayje kada kasinsin Rosalie, tatang. Na, apay kung saan, kat nagsarita kay nga rudan. No siyak ti mga ipaabang iti dayje apesto. Dakdakkel to ti income ko, tatang. Ay, di ka kararamid anak ko. Di mo matipadlaw arupat kwarta ka Kukwa tayo dayjay. Adda karbangak nga agdesisyon, tatang. Nagsarita kay nga rudan iti kasinsin mo. Nagsarita kami ngagpaiso. Ngam awan mo't nagpinirmaan mi. Anya, Kaya't asawan day ka, mabalin pa'y nga ibabawi. Wano saan, pagbalin kun a 15,000 kada bulan ti abang datapno sa anak mo't amalugi asos, dakkel mo din atakin si Mel, anak ko. Saan mo't asyudan dito ayan tayo? Tapno ingi na makasta. Ay kat makaamuda mo't din amang ibirok tatang. Napatagtibagakan ka kasinsin. Anya ti ibagam kasinsin. Ingatok gayam ti abang asingir kada kayo kasinsin. Lugi ak ngamin no 5,000 laang ti bayadan nyo iti makabulan. Kat ipaabang nyo mat iti sabali. Ti plano kat 2,000 per month lang ti abang ti maysa nga istol kasinsin. Saan mat ngamin a syudad dito'y lugar tayo? Ay awanan bibiyang ko dita. Ti kayat ko kat 15,000 per month ti bayadan nyo kanya. Anya? 15,000 per month? Una, tapno sa anak mo't amalugi. Ay nawaw. Kaibagbagak laang a 2,000 ti abang asingirek no adamayat nga agabang kasinsin. Adda kada kayo no bayadan nyo ti 15,000 per month. Wano, i-give up yung latan. Apay ko mga i-give up mi kat nalpasan ti renovation. Ilakad mi laangan dagiti naskan a mailakad tapno legal ti negosyo. No may papan iti gastos nyo, mabalin mo't nga isubliklatan ti kwartayo. Agraman advance payment yo. Kasano ngayon lakay? Huwag nga rod bakain. Dakkel unay ti 15,000 per month asingir na. Naku nampay. At dapay matdaddo maapaggastusan tano kwa. Kasano nga imbaga na kin ka nga ingato na ti abang ta? Pagbalinan na kano a 15,000 per month tapno saan kano alugi. No saan ta kano a mabayadan, mabalin nga i-give up ta. Isubli na laangan ti gastos ta. Saan mat nga rod asigurado? Nagbaligi ti plano ta bakit? Dayta nga road, saan mat asyudad ti lugar tayo. Dayta kumamot ti panunutan na Saan aday ta malugi ti sang kaibagana? Wan nga road lakay. Kasano nga ta nga agpaiso? Pagpanunutan taman pa yan na imbagbakit. Kasla saan ta maparuwar ti 15,000 iti makabulan. Anya ngay mo di mabati atang danta. Anya mo nga minan ni kasinsin Madeline. Awan mo't may sa una. Mangilawlawan mo't bakit? Dadailan na mo't ti plano ta. Anya jay nadamag ko. In give up yung kanumat ti abangan nyo kuma.
Wan ata saan mi akabailan abayadan ti abang, nana. Kunak man no 5,000 laang ti binulan. 5,000 ti nagsaritaan mi ididamo. Ngam ingi na ti kasinsin ko. 15,000 per month kanugayam. Ay nawaw, rupat kwarta mo't day ta kasinsin mo. Iso aday jay, in give up mikit din anana. Malugi akong kunana ngamin. Kasano nga iti gastaws kan bannog yung kanila kay mo. Insubli na makit din, nana. Kat, anya nga iti plano yung kanila kay mo. Pagtrabahuan nyo ngayon ita. Abangan mi ti kulungan ti baboy ni Tata Ernie, nana. No kasta, agtarakan kayo nga raw iti baboy. Wan, nana. Isulaangan ti ipadas mi. Barang agbaliki kami kumamot. Tapno mabayadan mi dagiti utang mi idinagsakit nila kay ko. Sa dino ti papanamay anak kao. Adda ilaklakad ko a papeles, tatang. Anya papeles mananday ta. Papeles ti pwesto nga abangan ko madakasinsin Rosalie ini. Ilakad ko dagiti rumbang ama ilakad, ta siya kon ti mangipaabang. Ay no, apay matakas ta. Isuda ti nakapanunot iti dayta negosyo. Apay nga agawam. Di da nga rod kabailan abayadan ti abang asing singirek, tatang. Una ta nang inamot dayjay. Ay, no di da kayat, siyaklatan ti mangipaabang. Oho, ang drama nga tamayat nga agabang. Ay natatang adda. Ado ti kalugaran tayo a business-minded ka. Amangan no adda may baga ti kasinsin mo. Apay kumapay laang, kat isuda mo't tinangi-give up. Kan may sa, insublik mo't ti gastos da. Awanin makagapo, tapno agririda. Nakitam ti nakitak lakay. Adda agab-abang iti ipaabang takuma iti. Kasta maggayam ti plano ni kasinsin. Di na pala indiritso kada tao mo't. Uni nga ruda, ngam di balilatan. At amot din pigirita. Nasakit latamot itinakam ati kasdi nga inaramid na. Anya nga ruti maramidan tangay kat kukwada mo dayjay. Sa bagay Sapay la kuma, tatuloy-tuloy ti pigiri a negosyo ta. Aganos talaang bakit? Addan tumat siguro. Wan gayam, awanan may pakan kadagiti tarakin ta baboy. Masapul nga agluto manan, bakit? Agluto ak inton madamdama. Mangantapay man tani, mabisbisina kon. No problem, bakit? Nasapa pa'y magkite. Nakadumot tanday ta akwarta, anak ko. Ay nawaw, ni tatang at talaga. Nalipatan nyo ka di nga adda ipapaabang ko. Ah, nagsingir ka. Wen tatang, abang para itaabulan da ito'y. Nasapa mo ti pa nagsingir mo. On sapay mo't napaglakon na kita agab-abang itaambulan. Kasta talaga, tatang. Masapol nga advance payment no kwa. Manuti abang day ngay. Secret. Planok nga ro din ti agresign, tadamot ten ururayak nga abang da. Kaslaak mo't laag susweldon ano kwa. Kapay kung makag-resign ka, masiguradom ka day, ngagnanayon day ta paabangam. Ay natatang awan parikot dita. No adda pumanaw, addan tumat maisukat. Kat, kumusta nga iti pwesto nga ipapaabang mo, Madeline? Okay lang, mat, nana. Aya, Adda ka di parikot, nana? wan tada nang ngagkaw nga istorya dagiti agab-abang ijay. Ay nawaw, anya nga istorya tinangagyo, nana. Maluglugi da ka no, kat nasurok ang makatawanan nga aglaklako da ijay. Mano ay ati sing-singiram nga abang da. 7,500 per month, nana. Iso ang nag-resign na kun iti trabaho. Ay, isumot lagayam Nangina ti abang da. Nag-resign ka pa'y gayaman. Apay ngawan ibagbagada kanya. Apay ada kayo nga iti pangibagbagaan da no adda parikot. Mabain dalakit di amang ibagakin ka, balasang kaw. Dagiti lang mat ngamin kalugaran tayo ti customer da. No para kanya kat nanginaunay ti 7,500 nga abang da. Anya ang nanginamot nga ibagbagayo. Sakto laang dayjay anya. Ay, awanin tatang. Magsipanaw mutin dagiti agab-abang.
Nawaw, apay kanumat. At ang sabat na isawang mo adakas. Lugi da ka nung arod, tatang. Kat, sino ngayon ti agabang ijay? At dapay matkit di daman ng test ngam sigurado apumanaw tumit dagi jay. Day takit din. Sapay nag-resign ka mo't iti trabaho. Noon nga ron, tatang. No pumanaw dagiti agap-abang, awanin pangalaak iti kwartak. Masapul ngaag-apply ka manan Diyak mo na awaten dak pa iti sigod ang nagtrabaho ak tatang. Ibagbagak tumot ngamin kang kay di. Diyak mo't ninamnama ang mapasamak ti kastoy, tatang. Anya nga ita, sikabot lang tagparikot. Nakarikap matidwa nga istol nga ipapaabang ti kasinsin mo bakit? No saan ang agbidot? Makabulan ng akas jay. Wen ata magsipanaw kanumot dagiti agab-abang. Nakadamagam? Ni Nana Emilia. Apay ang magsipanaw da. Wen ata man mano kanu ti gumatang. Sakit nangina ti abang abay bayadan da iti makabulan. Sigurado a pumanaw tumutla ang damanang tes ijay. Awanan mabati nga agabang. No apay mo't ngamin nga ingina ni Madeline Amuna mo't asan a syudad dayan tayo. Blessings in disguise lat tagayam ti kasdi na pasamak kada talakay. Napaay taman iti imo na aplano ta idi. Makunak anabaligi tamat iti pigirita. Putno launay bakit? Pagyamanan ta ti hapo. Tasan natuloy ti mo na aplano ta. No natuloy ngamin, data ko matagparparikot ita. Napasamak ti kasjay taada na pimpintas aplano ti Diyos para kada talakay. Anya ngayon ti planom, palpak mo tinihusom. Isardeng kun atatang. Agsapulakit di iti pagtrabaho. Karmalakit din, ti kasta mapaspasamak kang ka. Ni tatang mo. Una, taplano da kasinsin mo, Rosalie, nga ipaabang day jay ite. Nga magaputarupat kwarta ka, pinapanaw mo ida. Inagaw mo, ti plano da kuma. Ay nawaw, saan ko ida pinapanaw, tatang? Nagadumay lang Kaslakas di mo lang Inginam ti abang, tati kayat mo, kat sikat ti mga ipaabang. Anya nga ita, palpak nga raw. Katita, at damutin pigiri dyan successful dama ko na. Ay, pangaasiyo man, tatang. Di nakpagsasawa na kasta. Amuyo lang arudan nga agparparikot da tao. Enton sumarunong amin, san la ati bagim ti panunutam. Nung nakisarita kakit nalpas ti dilyaw, di mo basta ibabawi, takaasi mo ti pada matao. Imbesa na pintas ti plano da, awanan tadi na dahil mo mag. Alawanan, tatang, basol kon. Pag nakmam na itan anak ko, tenton sumarunaw, agpanunot ka pa sakbay nga agdesisyon ka, kan sakbay nga aramidam, ti may sa abanag. Ay, nawaw! No saan tayo ang nagbaligi iti plano tayo, di tayo kumamapukawan iti namnama. Laglagi pan tayo asaan amay may sa ti aldaw. Napaay tayo man ita, addan tulat tapan nakatungpal na. Dayta kat babaan iti napimpintas a plano ti Diyos a namarswa. Kunada nga rudan, ti tao a mairuruman, Diyos ti manaraken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag nga daw yun, nanang. Maureen? Da kayo kit dimot. Kasla nakakita kayo iti alalya. Siyak day toy. Ti kapipintasan nga anak yo. Di mo ngamin impakpakaam mo nga agawid kagayam ita. Kalaat nga minti panagawid ko, nanang. Kaano nga agsubli ka iji Baguio City ngay? Mano nga aldaw ti bakasyon mo dito'y lugar tayaw? Saan ako nga agsubli ijay Baguio City, nanang? Anya, saan ka nga agsubli ko nam? Kasano nga iti trabaho mi ijay? Awanan trabaho ijay, nanang. Nag-resign akon. Diyo ka di makita dagiti gamit nga inyawid ko. Ay nawaw, no awanan trabaho mi ijay. Pagtrabahuam nga rudan ita. Awan mo mayat a pagtrabahuam dito'y lugar tayaw. Aguray man pa'y day ta trabaho, nanang. Ag-relax man pa'y da tao. Awatam ti silpon mo. Ada umaw-awag kang kanak kaw. Asino day ta, nanang? Jak ambo new number mate. Sungbatam tapno maamuam no asinaw. Itay pa yung agun-uni ta silpon mo. Amangan no day jay manen abakit ti umawawang. Asino abakay? Jay amok abakit nanang. Mala, muti day ta cellphone ta i-cancel ko ti awag na. Apay ngamin adi mo sungbatan. Amang ano na patag ti ibaga na kang ka. Ay, awan lat amok di ta, nanang. Pagsasawan naktumanin day ta abakit. Apay ko maapagsasawan na kangay. Ada ka di atrasum kang kwana. Ay nawaw, awan na. Apay nga raw akasla da pagbutbut ngam. Di mo pa'y masungbatan ti awag na. Wanaw, kayat mo, tasyak ti makisarita kang kwana. Ay, saanin, nanang? Diyo amo ti ugali day a tao. At yung tigat ka nga masabon, Chris kasinsin. Agyaman na kasinsin Olen. Mabalintag sa lutsut kasinsin? May papanitian niya ti saludsudan. Naranak namin ni Maureen na nobya medyo paradaan idi na minsan. Ket, ada ka ti parikot. Awan matkit di. Mas tawak lang. Lahat mo ti panagawid na. Idi pa na minsan nga aldaw ang nagawid kasinsin. Ada nakakartong yung nyawid na. Dagiti usar na dayjay kasinsin. Nag-resign nga minin iti trabaho na. Ano kasta? Saan nga agsubli ti pagtrabahuan na? Saan ka numatan kasinsin? Ay kat ibiro ka mga ruden iti trabaho na Agsapsapol ni Auntie Melding iti kasirkat. Imbagakon kan kwa na. Hindi na matket ti ag-apply. Anya? Aginanakan upay kasinsin. Nabambanlog siguro dayjay iti trabaho na isokas jay. Kaya't naman, ti aginana. Good afternoon, Olin. Kastamat ka Angelica, my dear. Sa anak agumatang, friend. Imayak laang, tagpatulong ako makin ka. Anya ti maitulong ko ken kangay. Amangan, no adam amum akayat na ti agpanel extension, friend. Ay, sayang. Nimina ko ngam nagpanel extension mo't gaya man iti sentro. Ay, sayang. Naladawak gayam no kasta, friend. No kayat mo, isend mo ti sample designs mo, tapos ko iti Facebook. Sigurado ka, friend? Siyempre kaya't kumati makatulong ken ka. Alaman nga rod, tulungan na, tay supay nga igatang ko iti masapsapol mi kadananang. Isend mo itamot lang, tapno maipos ko. Bisak man ngamin into madamdama. Si kamot gayam day ta, Olen. Sakmat ngamin. Itayin payakit kitain ka. Sa anak lang ay masidagkan ka ta nakababain mat. Upo, nagdakkel na nagbaliwan. Ha? Kitam akit unat tibok mo. Kanaputaw ka. Sa nakas idi nga agpapada tayo nagningisit. Ay nawaw. Siyempre, mata. Masapol nga aywanan tayo tibagi tayo. Tapno saan tayo nga aglang-lang nga alosyang. Ayun gayam, nakita timpos mo. Interesado ak nga agpanel extension. Negosyo tigayam ko tayo dyan. Nainteresado ka, mabaling nga iso ti message mo. Iso na lang taamangan no adayo ti balayda. Saan mo tunay? No kayat mo, ibagak tag sabat kayo ti store ko. Nainteresado ka nga agpanel extension Ayun, sigurado ak bakla. Ibagam to kan kwa na akayat ko ti agpanel extension. Ngam iti istor mo kumaatap no as asidong.
Okay. Di mo liplipatan nga ibagakan ko, ana, Manungaminan ti bayad ti serbisyong, Angelica? Adda 250, adda 350, kan adamot 500. Depende iti disenyo, madam. Ay nawaw, mayata. Nalakalaang gayam. When tamang rugrugi akpay laang mat. No ijay Baguio City ngamin, nangina si ka. Ay when talaga nangina ijay. Nang runa no expert ti mga ramid. Ay when gayam. Adto ti pagpilyam. Agpili ka iti disenyo akayat mo, tarugyantan. Ay kayat ko ti kastoy. Nga mabalin analabaga ti kulay na. Mabalin latamat, madam. Dahito nga rudan. Manungay ti bayadak. Uray 350 laang. Komplikado mat ngamin ti kastoy a disenyo. Okay, jay nalabaga ti kayat ko Kastamot la adisenyo. Masukatan laang ti kulay na. Okay, madam. Agrelax ka nga rudan, tarugyan tayon. Adamot electric fan nito, ano ka sa pulan yung friend? Saanan, friend? Sakto laang matkit di tipudot na ditoy. At dayta, Madam Maureen. Panagkunayo ka di kat mabalinan dayta? Ay na, magusto ak launay ti disenyo ti kukuk ita. 350 laang mat, madam. Exact amount ko ma. Okay, mabiit lang ta irwar ko ti 350 abayad ko. Ne. Apay ngay. Awan mo't gayam ti pitakak dito'y bag ko. Ay, nalipatak mo't tan. Ay kwa, no kayat yo madam, mabalin mat asumuro tak ijebalayo. Ay saanin, mabanog ka laang no kwa. Ay kasano nga rudan nga itibayad yo, madam. Amukon, itad mo ti Gcash number mo. Taisan ko laangan iti Gcash mo ti bayad ko. Kaano nga rod ang maisend yo, madam? Isend ko to apaman ang makaawi da. Okay, madam. Urayak nga rod ti isend yo. Okay. Di uliplipatan talaga ka sa pulak mo ti kwarta, madam. Wen, awan pagdanagam, ta saan ko nga itarayan ti 350. Nagpintas mo tanda kukum anak ko. Daytoy ti kunadaan nail extension, nanang. Nang ipaarabida mo't iti kasta. Ni Angelica, di takabangibang a barangay. Napangkagayam ijay. Saan, nanang? Nagsabat kami di ta istor ni Olen agayim na. Manungay ti kasta. 350 lang, nanang. Anyat makunayo nga iti nail extension ko. Napintas ka di mo lang? Bagay ko ka di? Bagbagay mo launay anak ko. Talaga mahilig ka mo't iti kakasta. Una, masapol nga aywanan tayo ti bagi tayo. Tapno saan tayo nga aglang lang nga alos siyang, nanang. Anya tararamidam dito sentro, Angelica? Ada klientik dito, friend. Aya, Wan, kagap-gapok lang dita shop na itay. ay kat nasaya at ano damot lang ang customer mo. Wan friend, isupay mo at ti ibayad na kanyak. Nagbaling kantong expert. Nayunam ti singiram katakwada. Tapno worth it mo't ti panog mo, Nakita namin ti singiram. Kat nalaka, friend. Wan friend, nayunak to dayjay inton expert akon. Wan gayam, nagbayad ka din ni Maureen kan ka? Saan pa'y nga rod, friend? Ay nawa, makalawasan din ang palabas In message ko ngam saan mat nga reply. Di mo impadas, tinapanay di balayda? Kinapudno na friend, di magasak idi na minsan taada klientik akaaruba da. Ngam awan mo't ni Maureen, di matrumwar oray nakapigpig sa tipukaw ko. Ne, ipagkamatag bayad mo ta. Ang mga nintong madamdamak at malipatan na nga dautang na ka. Anyat masapul mau. Adda ka din ni Maureen, nana? Awan ti anak ko ditaw, ada na panan na. Apay kuma. Ay kwa, pakibagaman taagbayadan, nana? Ay nawaw, ada utang na kang kaya. Adda, nana. Di na pa'y ngamin intad ti bayad na para iti nail extension na. Ay kat itiks mo Ay na. Idi pa'y nga iti-text ko ti anak yo, ngam saan mat nga agrip-reply. Busy laki di dayjay. Pakibagayon tuman, taagbayadan, nana.
Isupay mat kuma, jay 350. Naa, ibabain mo ti anak ko para iti 350 pesos laang. Ay, saan mat nga iti kasta, nana? Imayak dito'y tapno makisarita, iti nasayaat kada kayo. No agsasao ka, kakasla da kayat mo asawan. Saan ko nga intensyon ti makiapa, nana? Imayak, takasapulak ti bayad ti anak yo. Saan mat amabalin a thank you ti bayad na, taadamat gastos ko ijay. Kanapan mat ti mano nga oras ko, nana. Asino ti imawag, maurin anak ko. Tigayim ko, nanang. Anya ti imbaga na kang ka, kasla seryoso ti panagsarita yo itay. Adda ka no pagtrabahuan mi ijay Manila, nanang. Ay nawaw, agtrabaho ka nga ron ijay Manila. O, nanang. Di mo kaya ti agtrabaho dito'y aya. Manulaang matitangdan ko no dito iti pagtrabaho. Ngumdakdakkel mo ti gastos ijay Manila no agabang kapay. No siyak ti saludsudan nyo, kay kayat ko ti agtrabaho iti Manila. Ngam ti agtrabaho dito lugar tayo. Kaano nga raw amapang kayo ijay? Urayek ti text ti gayem ko, nanang. Imbagaklaan kada kayo, tapno amuyo mo ti plano. Nagbayad ni Maureen? Saan pa'y nga rod, friend? Diyak amo ano, inbaga ti inana, anapanak, iji balayda, idi na minsan. Ay nawaw, saan pa nagbayad kat nagpa-Manila mo tan? Ha? Anyat ko nang, friend? Nagpa-Manila ni Maureen? Wen, hindi pa may sangal daw Ay nawaw, anyat aramidan na iji Manila ngay. Ijay nagtrabaho, friend. Na, kasano nga rudan ngay, amasinger ko ti utang na no nagpa-Manila mat gaya man. No i-message ko mat, sigurado adinak man ang replyan. No amukla, saan pa nagbayad kan ka? Syakla ko man tinangsingir kan ko, ana. Ay, sapay kasjay mat ni nanang na. Made, tituno na no kasta makisarita ako no agpatulong akin kwa na. May samad day dyan na koring. Konsintidor mo't ngamin. Ay, nagrigaten ay ati kastoy. Siyak pa yan ti agpakpakasi kadakwada tapno agbayad da lang. No siyak ti mauma, ipuskon at talaga ti panagrup-rupa da. Nakitak timpos mo, friend. Para makita, no anya ti aramidan da, friend. Sigurado nga agbain da gijay nga agina. Hay, rumbang na lang agbainda. Para 350 pesos lang, stressan dakit din nga agsingsinger. Saan mat amabalin nga ilibre ti serbisyo kadakwada? Awanan ka iti baeng si ka babae. Ay nawaw, apay ayana na. Para 350 pesos lang. Ipusmaw ti anak ka. Tadi namat ngamin kayat nga agsarita kami iti messenger. Iso nga iti Facebook latan ti pagsingirak. Ibabain mo mo't ti pada mataaw. Ay nana Cory. Saan amay babayin ti anak mo na muna mo't responsibilidad na? Ha! Di ka makibiyang si kaabakla. Di yung aming konsensyon ti kilong aramid ta anak yo. Ta pamilya yung mo't lang ti babayin na. Iti kastang aramid na. Kantap na awanan ta dosa o. Da kayong timang bayad iti utang ti anak yo. Nana. Ay saan? Apay kumabayadak. Anyat amok di tangay. Ang mga nuluklukon naklaan. Ang mga nunabayadan na. Kaya't yulaang manang ti agsingir. Ay na, ada nag-message kanyak, friend. Sino, friend? Aduda, friend. Ada landlady. Gayem kan katrabahuan ni Maureen iji syudad. Anya? Nakita dati pusko nga utang na kat naibagada nga adda kanumat utang ni Maureen kadakwada. Adda pa'y abang na adi na binaybayadan. Anya? Talagang harot amodos na tikasta. Ninanang naman, konsentidora man. Hay, maawatak itan no apay akala at ti panagawid na idi. Adamat gayam itartarayan na. Una hinday ta anobya ti kasinsin ko. Ammo nga ta ni Christy kastang aramid ti nobya na. Day ta ti jak mo, friend. Ngam kasaritak to ti kasinsin ko no umay manen. Ibagam to ka ni Chris ta i-remind na ti nobya na nga agbayad kanya. When friend, anya nga tinaibaga dagiti nakautangan ni Maureen. Jay daduma, small amount kanumat kit din. Ngam dakkel ti balance na iti landlady na. Amangan no umay to agreklamo day jay. Ay wen, tulungam ida friend. Tapno da pagnakman ni Maureen. Iso na lang, taadamat iti Manila ni Maureen.
Sigurado nga addan tumanan aldaw nga agawid day dya dito lugar tayo. Kasinsin Chris, bagbagaan man tinobyam. Apay ni Maureen. Adumat kayang ti utang day dya babae. Scammer. Utang? Saan na binayadan ti 350 para itinil extension na? Anya? Saan lang nga dita? Intarayan na ti landlady na ija bagyo. Kan adda dagiti gagayim na ija na kautangan na. Nakadamagan mo't iti dayta kasinsin. Kasto yung amin. Impos na Angelica tinobyam. Tadi na kayat ti makisarita. Hindi kuhan, adda kanumad dagiti nag-message kan kuhana. Nga adda atraso ni Maureen kadakwada. Modus na gaya man ti kasta. Naglokon day dya babae. Palagi pam tinobyam, tapno agbayad batan. Kan panunutam ana imbag, numaano sampay ti kasta klasit babae insan. Sapay konsentidor mo ti inana. Agyaman na, kasi nung batam ti awag ko. Nagaatid dugmatan ti text mo kanya. Wana, takas jay mo ti madamdamag kung maipapangan ka. Anya ti kayat mo asawan. At damat gayam utang mo nga itartarayam. Ay nawaw, utang mo't nga ibagbagam. Awan amok di taan niya. Binayada kong ti 350 kin Angelica. Ngam jatad duma, nang runa ti abang mo ija bagyo. Bayadam kumamatan. Kasano na amuam ti may papan iti day taabanag. Saan na napatag no kasano anamuak? Tiket ko itakit bayadam dagi jay. Apay mat ngamin apakibyangam ti may papan kadagita bambanag. Kat nobyo kalaang mat. Wana, dadyak kayat ti babae akas ta ti ugali na. Sakit ton ti ulo no ka. No di mo kaya di agbreaktan. Ha? Day talaang aya. Anya? Kasarita yung kumadya anak yo, Auntie Cory. Apay nga main apakibiyangam ni Maureen aya si Kakres. Concern na klaang matkan kwa na, tanobyak day jay, Auntie. Wine, si katinobyo na, ngam nobyo na kalaang. Saan na kang asawa, tapno agkasta-kasta ka. Ay nawaw. Itapay laang, na panagnagkakaon, asaan ka maibagay iti anak kaw. Di kay kumagbalin akong sintidor, Auntie. Agbreak kay laangan iti anak kaw. Ibagakto kang kuana, ta ibreak na ka. Saan akasta tigalad ti lalaki akayat kaw, para kang kuana. Anya? Di mo amo ngay sakit ti anak kaw. Imbis a protektaram, kasta ki din ti panagsasaom kanyak ita. Protektaran. Apay kung maaprotektara, kat isumot na datraso na. Talaga nga ibagak kan Maureen, nga ibreak na kan. Awampay sirsirbi mo't alalaki. Adda kada kayo dayta, Auntie. Aywan gayam, binayada kong ti 350 nga utang ti anak yo kan Angelica. Dayta 350 pesos laang ti pagpupudutam. Saan lang ang Angelica, tinakautangan na. Aduda pa'y, iso a big deal da kita kanyak, Auntie. Pumanaw ka iti sangwanak. Ang mga nuad niya pa'y ti maaramid ko kang ka. Si kamat gayam tinangbayad iti 350 nga utang ni Maureen, Chris kasinsin. Binayada ko na, tapno malpasan. Ay nawaw, apay a binayadam, kat in-break na kakanumat. Pudno ka di? Wen, nakibreak nga rod kanyak. Kat, kumusta mo't tantirik na mita? Nasakit tikas diyang inaramid na. Panunutam asakit ti ulo ti babaya kas jay, no bilang man ta iso ti masawam. Kaasi kanto amang baybayad iti utang na. Wen mat kiti akasinsin. Iskamar mat gayam ginobyam. Jay katugangam tubim, konsentidor mat. Anyan tun nga iti pagbanagam no kastalaan. Ayun gayam, napan kanu ti landlady di barangay Holitay. No kasta, agsasarita da? Hun kanu, tamasapol abayadan na ti abang na. Naurnong kanu ngamin, agraman bayad ti silaw ken danom. Makamudamot nga ginaa. Awanan bibiyang putita. Agawid ka mampay, Maureen. Apay nga agawid ak di tananang. Agawid ka ata sangwom ti landlady ang nakautangam. Anya? Agawid ka ta sangwom ida. Sulbaram ti parikot nga inaramid mo. Tano siya, jak amo ti isungsungbat ko kadakwada. Kasano nabirukan da ti lugar tayo nanang? Jak amo basta agawid ka, tanay. Maistrisak launa yan ditaw Parikot mo tim batim kanyak. Angam nanang. Agawid ka ditaw tapno makapagsarita kayaw. Tano saan, mapanda ditayan mo ita. Ad-adda ang mapabainang ka no saan ka nga agawid dito'y lugar tayaw. Ay, nawaw! Di
Di mo konsensyen ti madi nga aramid ti anak mo. Isurong kit di ida itinalintag adalan. Tapno awan to ti pagparikutam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.